Musti lembu pa macata. Lembu pa sa data minimal idi mengkalinge. Jadi gini kita mas sempajang. Namo alena deto ning kalinge. Apalagi na rekotatu tu sumpana. Dega ke kedo-kedo. Dena sa baca Fatihata. Camkan ini. Dena sa baca Fatihata. Matayaki natatu tu temunna. Iya mana natabuka maka dia assalamualaikum. Ai. Berarti tahu ye dena lembu dega gasak dan yang kalinga. Wattun nama tayya mak baca sahada mak baca salawat. Tapi itu yang sengaja baca-baca dalam sempajang minimal idi mengkalingai. Ya oleh karena tabi di mana kadir siapa tahu selama ini mas sempajang makor bateta